Geçiş gerek, başka vakit yok. Tura düşünüş gerek. Bunu benevat kılıp, mamleketi benevat kılıp, yerde jatıverişten jiyintik çıkmayı, tolku yok. En korkunçlusu erten Türkiye'de jabılıp kalmasında. Misali 3 gün 4 günden keyin bir jumadan keyin вообще izde kıyamet bolup ketişi mümkün. Men açıkını aytayın, hapa bolbog'ular. Kıyamet bolup ketişi mümkün. Sebep yetkerde Amerika'nın bazası var. Amerika'nın bazası var deyip. Oşun şaşılış türde bağırlar, aileler. Hazır bular bayrağını koyduğumuz yer. Endi bular dakansa soğuşabız dep atar. Biz soğuş to'xtatib biz dep atar. Bunu açık aytayın, xafa bolma. Anan çoğu bilet alıp çoğu hareket kılganыбыз оң. Yerde eng negizgisi bir deke kılıp eseğin ta 45 adam keldik. 45 adam ketişimiz gerek de. Negizgi to'xtataylı söz şu. Onday bolsa hazır biletler çok da ağa. Şunu aytıp koydu. 1.45 bilet kalmaydı kırdı. 5'te Kalmaydı kırdı. Datalarga ham to'g'ri kelmaydi. O'sha uchun siz har joyga qizingizga aytasiz, balangizga aytasiz, bilet qaraverchi mana. bilet bolsa Aynadan o'rabda Jidda, Istanbul, Bishkek, Jidda, Ankara, Bishkek qaraydi yo'llarni. Ozarbayjon bilan qaraydi. Qisqasi yo'llarni topib turib biletni onlayn orqali sizga jiberadi. Siz o'sha bilan biletdan chiqib ketaverasiz taksi vaqtida. Borgan manga просто o'sha bilet bilan pasportingizni berib qo'ysangiz bo'ldi kopiyasi. Men Hayat Travel kompaniyasi mana ular o'zining xarajati bilan ketdi ekanligini. Biz şu жол кырсыгынан улам ушул состояниега түшүп калды балам. Эч бир ата-энени Аллахым бала менен сынабасын. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элек. Ушу баламдын акыркы жолку ошо 4-чү операциясына жардам берип кетүүңүздөрдү суранам. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан бизге $45.000 акча каражаты керектелүүдө. Bizde андай акча каражат жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылабыз. Көптү көрсө көл болот дейт. Алланын ыраазычылыгы үчүн 5 сом 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Ушу балам бутуна туруп басып кетсин көптүн катарында. Сиздердин жардамыңыздар менен мына ушунчалык кыймылга келип отурат. Менин балам азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Аллах таалам ыраазы болсун. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Аллах тааламды сыноосу экен, баарына шүгүр кылабыз. Биз алдамчы, мошенник эмеспиз. Бардык карта өзүмө караштуу, өзүмө таандык. Мбанк 3197 кымбат К деп чыгат. Ошол эле номерде оденги бар. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат. Алда өзүмдүн сиңдим азыркы учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп жүрөт. 5 сом 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз үчүн өтө чоң жардам ошол дагы. Баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун.